nukuri iyo umuntu afite urukundo aza rukubita kubizaha rugahamba ibyaha umuntu wese akaboneka ari mwiza. Ngiye impamvu yagaze tuma Yesu adakorogana n'umuntu. Gukorogana n'umuntu nuko utagira igitwikira amafuti yiwe. Yesu yagaze ahamba amafuti akabona umuntu asa neza. Kandi urukundo rugira ubushobozi bwo guhamba amafuti y'abandi. Haleluya. Kandi ibitekerezo ni blockage ikomeye cyane. Iyo haguma kwibuka icyaha cyakanaka bizabita umutaka kandi bigaharibisha wowe. Ntukazurebe icyaha cyundi. Nicyo cyatumye Imana kubera ko yari yigambira kuduhindura abazima. Imana yakuye gahunda mu gutekereza nabi abandi. Iravuga ngo niba ukeneye gusabana nanje uzorebe ukusa. Imana yaduhaye kwitegereza twebwe. Isezerano rya kera ryari rigoye cyane. Abantu bagaza bakemurira gukiranuka kwabo mu